Sad jedan službeni govor prije samog početka našeg genijalnog koncerta. Ja bi se prvo obratio naciji koja je prisutna ovdje u prostoru, do reče, kak ste, to? A s druge strane, obratio bi se i naciji koja je pred kompjuterima na internetu, te bi se obratio celom svetu, evo na engleskom, hi all around the world. I imat ćete priliku nas gledati u jednom izdanju, pošto su mi rekli da ne smijem nikak psovati, da je to veliki biznis i da se ne smije na internetu psovati. Rekli bi jedan opušteni koncert, jedan onako privatni koncert za jedno 200 miliona ljudi. Hvala lepo. I sam malo, brada, imaš trzalicu? Ja bi pozdravil svoje rođake u Kanadi, haj. I mamu doma, mi imamo naime priključen šparet na internet. Dobro, se vi dobro osjećate ovdje? Je, ajde fino, hvala Bogu da ste zdravi. Prva pjesma.